پشتی سرو ترامپ اورشلیم قدس وی پایتخت اسرائیل راگهان گل کارین جهانی نرازبونا خواهد دیار کرن گلا گرنگی اورشلیم قدس بو دیروکا اسرائیل چیکه پشتی امریکا بالیوسخانه خواه لقدس وکر پیواجی چاوه یل روشرات ناوین ده جه بگیره دوه هلوستا کرده ده پرسگیره که اسرائیل و فلسطین ده چه به اف پرسن همه بر ریا سکایپ جه شیروکار سیاسی دکتر یکتا اوزون اغلو پرسی بگم لیبریا دست دیروکا İsrail بکن فادم تشتكي روشن بكم برياري بو إيرو ترامب ستان برياري كنونينه أمريكا برياري هاني بريا بيا 20-25 سالا ستان بو بريا بيا 20-25 سالا صوت دابو قول دابو جالين إسرائيل كو سفارتي خو بوا أورشليم لحتى هناك تمي دور داخل جسدان سياسي فراني وان جورج بوش يساكر باراك اوباما يساكر امبرجن كلينتون يساكر ل نهاية كاردستكي سركوماري كي امريكي وكترامب وجسارة الخدا دي كوسوزي كوبريا بيا 20-25 سالا هاتو بداين جيبجيان مامستت کوئی بحث دیرو کوئی بکی یعنی گرینگی اورشلیم یا قدسی چیه ده دیرو که اسرائیل ده او؟ اورشلیم وقتی کنمش دیرو که زنه باجار جهویا جهو به باجار بریا بیا هزاران سال آباد بود و داوی حضرت سلیمان عبادتگاه جهویا جنودا رو بدری آواکر برجی هبو لی جنودا آواکر عبادتگاهی که هری مزن çünkü dem derbas bu o kudret Hazreti Süleyman ji hebu hem jale aborida hem jale leşkerta car kedine Orşelin avaker yani Orşelin ve hazaran sale bajere cühuyayı Davi Hazreti Musa nibe gele cuhu kule Mısır'e ve kolebu وانش كولتي رزقار كر يعني حضرت موسى هم پیغمبر هم جي رزقار كر شورش بارك قال جبن دست زور دستي فرعون رزقار كر ودقاس معمدين اورشليم عمرو دسنا بن توري سينا تو رحمه خده لي قالوي دوی ریاضا ریاض بردوام بود حتی که گهاندن اورشلینه یعنی به هزاران سال گلتی جهو و باجری آوا کرنه دیروکی وان دویدریه تبکی دولمندی وان معنوی دوی باجری دایه از خازم درباره هلوستا کرده دا پرسک بکم بری صلاحتین دمیرتاش د توییتی که خواده د بیجه وک اندام که جبو هلبجارتنا سرو کماری از بانک لوان سرو کمارن دی اوین اندام از دکم کل استانبولی خواه پیشندانه که جبو بویرین دناورا اسرائیل و فلسطین قومه بیگ بینن گلو تو هلوست و چه دبینی یا کرده یعنی دوی کرد دوی پرسگره که دناورا هر دو آلیه ده کده بسکنن توی چه دبینی؟ ایرا کرد برای هر تشت دیروک آخون زانن ام دیروک آخون جه پیرتوکن ترکار ناستن هنک این دیروکن اوبجکتیف kurda hemen evce kakun zanın gelek hendi katına çap kirne yapıcı hatına kadar kirne ve kakun em zanın Praniye Kurdin Bakur Jedistan'ın Türkada derbatında yani Kemalizm hem bu fazla tesiri yabancı kiriye Müslümantiyen bu ideoloji ne din je diniti derketiye bu ideoloji na Kurdin Bakur'da van salin davi bisaya endejin Erdoğan roş bırakırdı ve lendire Kurdji diroka rojla navin baş bizanın o eğer bu koyunu bizanın ku gele cuhu tüccar düşmaniyeti gele Kurd nektiye